ngem nalapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo to'y kaungat no tilanga tinet paudi ipamaginawaw sexy at ang wensan ti 60 yung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparugso pailat kinila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulim di kinasamit arakop na ken inage di bakit nasingsinglet nabangbanglu awan mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulim ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinabaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat di dangamin na muti ganas di bakit